Tubifurije umugoroba mwiza mwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru y'igika Rwanda TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda. Mu makuru yacu turaza kuza kubabwira ko imirambo y'abasirikare ba Afrika y'Epfo baguye mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gucyurwa. Turaza kubabwira ko bamwe mu basirikare bahoze muri FDLR bagarutse bagatangaza uburyo bafashwaga n'ingabo za SADC ziri kurwana muri Kivu y'Amajyaruguru. Aya makuru n'ayandi reka tugaruke tuyarambura mu buryo burambuye. Jewe nitwa The Fresh. Reka makuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga ko imirambo y'abasirikare ba Afrika y'Epfo bapiriye muri Kongo yamaze gucyurwa. Imirambo y'abasirikare ba Afrika y'Epfo 14 bapiriye ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC yacyuwe kuri uyu wa 7 Gashyantare 2025 inyujijwe mu Rwanda. Imirambo yanyujijwe ku mupaka munini w'u Rwanda na RDC uzwi nka Kronish ahagana saa 6 z'amanywa, itwawe n'imodoka z'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri RDC MONUSCO. Uretse imirambo y'abasirikare ba Afrika y'Epfo, mu Rwanda hananyujijwe ibiri y'abasirikare ba Tanzania n'indi ibiri y'abasirikare ba Malawi, byose hamwe 18. Hanyujwe kandi abasirikare bakomeretse tutabashije kumenya umubare. Nyuma yo kugezwa mu Rwanda, imodoka zitwaye iyi mirambo zakomereje ku mupaka wa Cyanika aho zigomba kwerekeza i Kampala muri Uganda. Urugendo ruza gukomereza muri Afrika y'Epfo. Iyi mirambo yari yaratangiye kubora nkuko byemejwe n'umunyapolitike Julius Marema utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo, aho yavuze ko ari amakuru yahawe n'umwe mu basirikare bari muri Kongo. Icyuwe mu gihe hari bagenzi babo bakiri Goma babuze uko bahava nyuma y'uko uyu mujyi wigaruriwe na M23. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yavuze ko abasirikare ba Afrika y'Epfo bari mu kigo cyabo ndetse n'intwaro zabo zose, kandi ko M23 iri kubafasha kubona amafunguro ndetse n'amazi. Yagize ati M23 nta mugambi ifite wo kugira nabi abasirikare ba Afrika y'Epfo bari mu kigo cyabo n'intwaro zabo zose. M23 iri kubafasha kubona amafunguro n'amazi bikwiye, kwiye gusaba leta yabo kubacyura bwangu. Abasirikare bari muri iki kigo bacungiwe umutekano na M23 kuva tariki 27 Mutarama 2025 urwo abarwanyi w'uyu mutwe bafataga umujyi wa Goma. Mu gihe hibazwa byinshi ku butumwa bwa Sami RDC, aba basirikare ba Afrika y'Epfo barimo kuwa 28 Gashyantare i Dar es Salaam muri Tanzania hazatangira inama ihuza umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC n'uwa Afrika y'Amajyepfo SADC hagamijwe gushaka icyagarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Abakuru b'ibihugu bya East African bagaragaje ko ibiganiro hagati ya leta ya RDC na M23 ari byo byakemura intambara ihanganishije impande zombi. Aba SADC nabo bagaragaje ko bashyigikiye ibiganiro bya politike. Impaka zikomeje kuba zose mu butumwa ingabo z'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC zirimo mu burasirazuba bwa RDC. Abayobozi bazo bavuga ko zagiye kubungabunga amahoro, nyamara ibyo zikora bihabanye n'ibyo. Ubuhamya bw'ubushya bw'abahoze mu mutwe wa FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo bwahishuye uburyo ingabo za SADC zifasha uyu mutwe zikawuha ibikoresho kugira ngo urwanye M23 mu mugambi mugari wa Tshisekedi wo kuzakuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Ubuhamya bwatanzwe n'abahoze muri FDLR Club ikirije u Rwanda nyuma yaho babonye basumbirijwe mu burasirazuba bwa Kongo, bakanabona ko amahirwe ya nyuma ari ko yabagira ingata bagahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Club ni ishami ridasanzwe mu gisirikare cya FDLR. Iri shami rizwi nka Commando de Recherche et d'Action de Profondeur, rirwanaho rukomeye. Abarwanyi baryo bashyigikiwe bikomeye na leta ya Kinshasa, ndetse mu minsi ishize umugore wa Tshisekedi Denise Nyakeru Tshisekedi yagaragaye yagiye kubasura mu bitaro aho bari kuvurirwa ibikomere. Abishyikirije u Rwanda bavuga ko ku rugamba bajyagaho ingabo za SADC zabahaga ibikoresho zikanabafasha gutera ibisasu biremereye mu barwanyi ba M23. Ibi bishimangirwa n'uwitwa Manirahari Sebuyange avuga ko yarwanye intambara zikomeye
zirenga 15 ari muri FDLR afatananya na Nyatura, Wazalendo, FARDC n'abasirikare b'u Burundi ndetse na SADC. Uyu kandi ko avuga ko ari mu buri bateraga amabombe kuri M23. Yagize ati intambara ya gatanu narwaniye ikarenga nayo yari irimo abarundi n'abanya-FARDC na Wazalendo. Iya gatandatu twayirwaniye muri Gicwa, twari hamwe n'abahibu, uyu n'umutwe wa FARDC ndetse na SADC. Icyo gihe bateraga amabombe. FARDC yarazaga ariko abaduhaga ibikoresho ni ingabo za SADC, ni nazo zaduherezaga amasasu n'ibyo kurya. Mu kuboza mu mwaka wa 2023 nibwo ingabo za SADC jinziye mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo nyuma yaho Perezida Tshisekedi yirukanye iza East African Community azishinja kutarwanya umutwe wa 23. Yahisemo gusabiza SADC iza Afrika y'Epfo zifati ya mbere, ziyemeza kurwanya urwo rugamba nubwo nazo muri ibi bihe zigeramiwe. Zahasanze z'u Burundi nabwo bwahuje umugambi na Tshisekedi wo kuzakuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Bizimana Paul ati icyo SADC yakoraga kwari ukurasa amabombe aho M23 iri, natwe tukaba turi hasi imbere. Twese utubaze icyo gihe turi Isake kwari tugera mu 2020, twageraga mu 2000, twabaga turi abantu batandukanye barimo FARDC, Wazalendo n'indi mitwe. Umwe mu bari muri FDLR agaragaza ko uyu mutwe harimo uruvangi rw'abantu, ni ukuvuga abana, abasore bafite ibigango ndetse n'abagabo n'abasaza. Abarwanyi bageze muri FDLR mu bihe bitandukanye, bahabwa imyitozo, intego yabo ari imwe, kuzatera u Rwanda bakica abatutsi. Umwe wabahozemo yagize ati batwigishaga ko tugomba kwanga u Rwanda n'abayobozi barwo cyane cyane abatutsi, noneho rimwe bakadushyiramo ingengabitekerezo, bakatubwira ko u Rwanda tuzafata uzaturuka tuzamwica. Ni nako byagendaga kuko uwafatwaga ashaka gutoroka iryo ryabaga ari iherezo ry'ubuzima bwe, ndetse n'ubu hari bagenzi be bamaze kwicwa. Ati bafataga bamwe bakabica, bakampa abandi nanjye ngo bice, kuko akenshi na kenshi nababagamo bakankeka ko ndi umunyarwanda. Abasore bemeza ko FDLR ira igihari ndetse gihamije ibirindiro. Iyo uganira n'aba basore basobanura badategwa imiterere y'umutwe wa FDLR, by'umwihariko ishami rya CRAP rigizwe n'abakomando barwanaho rukomeye bakanarinda abayobozi bakuru. Bagaragaza ko CRAP igizwe na kompanyi 5, aho iya mbere yitwa Bombardier iyobowe n'uwitwa Noheli, iya kabiri ikitwa MIG-35 iyobowe na Twizere ari Aimable, iya gatatu iyobowe na Mfitumukiza Benjamin, iya kane ikitwa Boeing iyobowe na Remy. Hari kandi iyitwa Apache na Drone. Uwayibayemo ati kompanyi ya mbere ifite abasirikari 100, iya kabiri ni 80, iya gatatu ni 70, iya kane nayo ifite nk'abasirikare 80, iya gatanu ifite nka 50 kuko ari nayo ntoya muri zo. Kompanyi irinda abayobozi aho bahungira hose ikajyana nabo ni yitwa Boeing ya Remy. Yakomeje agira ati izindi ziba ziri mu ruhande nk'iya Noheli n'iy'intambara, niyo ijya kurwana. Hagakurikiraho iya MIG-35 nayo ijya kurwana. Ubwo Apache na Drone nizo kompanyi ziba zifungiye akamanda. Uretse CRAP, aba bavuye muri FDLR bagaragaza ko hari izindi kompanyi zihari zirimo izwi nka Jericho, Sinai. Abayigize bose bakaba bari kubungabunga mu mashyamba. Hari bamwe muri aba barwanyi ba FDLR CRAP imyaka bamaze banakoranye n'abayobozi bakuru b'uyu mutwe, barimo n'uwari umuyobozi w'ingabo zidasanzwe z'umutwe wa FDLR Colonel Rulinda Gabi, ubusanzwe witwa Protégene Vugamikore. Rulinda yiciwe mu mirwano yabaye hagati y'ingabo za Kongo na M23 mu Kuboza 2023. Manirahari wabanye nawe yagaragaje ko
arangije imyitozo ya gisirikare bamugeze umufasha wa Rulinda. Yagize ati icyo namufakashaga kwari ukumumesera no kumuhekera ibikapu agiye mu ngendo no guteka. Ruhinda twamaranye imyaka 6. Twatandukanye akimara gupfa. Nahise njya muri kompanyi yitwa MIG 35, imwe muri kompanyi za club. Manirahari agaragaza ko bamenye ko Rulinda yapfuye bagiye kubika ibisasu. Yageze mu kigo bumva amabombe araturitse. Mu kanya nk'ako guhumbya babona imodoka ihise igera mu kigo barimo. Yagize ati abo bantu bahise batwegeza hirya batwakana za telefone. Babona imodoka ivuye mu kigo iri kwiruka ihita igenda. Hashize amasaha 5 baratubwira ngo Ruhinda bateze za grenade. Akimara gupfa ubuzima bwarahindutse, bashyiraho undi wo kumusimbura. Nanjye bahita bankuraho mpita njyana ahandi. Uwamusimbuye yitwa Girome. Abasore bavuga ko gutahuka kwabo kwagizwemo uruhare n'amakuru bagiye bumva kuri radio, bakumva bagenzi babo batashye mbere bakababwira ko mu Rwanda ari amahoro. Witwa Turatsinze Eric agaragaza ko gutoroka bagenzi be byari bikomeye, kuko narinzi ko nibamenya ko ndi muri izo gahunda ndapfa. Ati icyakora nkimara kugera Igoma byaranyoroheye kuko M23 yari yamaze gufata Igoma, kuko narinzi ko niyo bamfata ndavuga ko nge nitanze. Nkigera Igoma nari mfite umuntu twavuganye anshyikiriza ubuyobozi bw'u Rwanda. Nahasanze abapolisi banyakira neza. Nkimara kurenga umupaka wa Kongo ngeze mu Rwanda nta bindi bibazo nagize. Bose bagaragaza ko ibyo babwirwaga ko nibagera mu Rwanda bazicwa n'ibindi byo kubangisha u Rwanda bamaze kubona ko ari ibinyoma. Gasaba bagenzi babo gutaha kuko ari ugukorera abo bayobozi babo nyamara ntacyo bunguka. Manirahari yongeye avuga ati nibatahe mu Rwanda ni amahoro. Nanjye narahatinyaga ariko naratinyutse. Nagezeyo nta kibazo nagize. Twirukanse igihe kinini ariko ntacyo twagezeho. Bashaka batahuka. Ubuhamya bw'imikoranire ya FDLR na SADC buje mu gihe igitutu gikomeje kuba cyinshi mu ngabo z'uyu muryango ziri ku rugamba muri Kongo, aho by'umwihariko iz Afrika y'Epfo zasabwe kuva muri Kongo. Nyuma yaho bigaragaye ko ubutumwa zagiyemo bushobora kuba buhishe inyungu bwite z'abantu bamwe na bamwe, by'umwihariko Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Perezida wa Malawi aherutse gutangaza ko agiye gukura ingabo mu gihugu cya Kongo. Njyewe nitwa The Fresh, komeza ubane natwe.